Twaberani. Abantu bomonene, abakena abanene. God is good. And all the time. Pole sana. Gaki. Kari ninancha gocha kinyorire. Amatanga nari ingeboko bua negari nyaribari. No tuamini wakano mongi na gotewa pole. Before tutaraikaga. Tili kuhira, I'll just take 1 minute. Yako riyo mako moko sirete. Mware guancho mongi no naba kuwa niga. Miri katene nango iwe. Chipo chaga baba. Onero ngiburire te mamu minto nyakuari. Nande na ngiburira undiba. Usuma no wa minto ga. Utali umondo mana. Wakuwa ni wa. Nana koronga na isa ine jera korore. Kanonyi ukurende chape. No moko ngunde. Na wako gamba. Mbia mwere mwesipi. Okangana kwa namono lakini kwa nage chiri tigati mo ya chisaidi tango mbia mono. Very good. Milika obonyo erumo none tubange buchibosio ga na kitoko bange gas. Ngento byo kanda abatabye abantu bamintonka. Na kuna nari gocha na igwa mangana akuanwa uno musikebi ba kwanire gocha ndugu ya nenere ya kwana ga one time ya kwana nga one time wana one time esku kana toburi umuntu gitumuguri ngari rigwa kwana ga one time tuwachira kwana one time yoka tukua neti igoro y'umugambi urumujumbe uburingana kiata chanka sitoga esturega yakora nere mugutoka nere abo yaburira ega abantu bamintonkaga na barumba igwo bwansi bw'ubugambi akitira tabigentekemo ugambi mburi raisi na onyewe wigambo kunya guteba wanta mundu te yoga keroje bibenya sawa konya abantu. I'm telling you mwana mito beni teneno boy beni obonyo ero ngusibore nkoro yani ero nasomira abantu kurumambi gocha beni obonyo ekero nari kuri ubuchumbe ngaga kenyoro gari agacha neniora gateba nga ya karuga ya togo etaya ya togo kongenta enenkinda beni nakuwa bene na ringi gocha kukuabera maene konyengo nya kokoregera rinde. I'm telling you saying enjoy nkoro yane na kuwa bene kandi tigamba tebiga tai lazima chatabu muchumbo umachoke tai lazima na bora nyonya sawa kambangite mbe president ngotiga kunye goichana kunye kundwa nichise egibosa ntigenki nengora abana bamito nande na kuchindwa ni kabisa na kinya sawa kunya comment enda yoka tara menda kina cha mende elio moelio. I want to say this and one minton ka mande pole sana for the loss. Pole so gusiri mongna birisikana ru turenda aga tuwa boeta gutira kibatega kerku ari gutira ko ibure bintu bikubanga ku ari kurangeringa machoka washauti machoko ukora kuruguru bye bwa ikara ari kunyo igango tera guika naga tokonyire twatirera twikaruguru kibatege ari ngira isi gutira atwa migonka ni banchete nyasaya bazisemi ebinte biko nya kwanu nga one time two time tigana ne binte biyo relax tubwate myaka ebere tuandafu kuchibosyo waka chikura bantungu chakosoba na makori ma bawuchukane bakabantu bakumi abantu bande manye mutarere lita lya matiani korega asi batumbere bebisire mala ya matiani wono bakanyereto batana korera abantu basi no bebisete ngabono baje nga baitene wigu ya matiani mobaba ngaini ibira bibintu biko korunka abo ira abantu bakachikura na emotions kuna wono mbarega mutaje ko ngakere kura mogote wangichate na agerete kintu gitege kaba njaka mwana gasinini na kinetiko ebitina ne byaki wono mugunya kombwaterera gaki mutabutigana na bira byoiga abora nyore na asukire kuchiari nkora akonyande bokongo bokerbo abira ngo konyande kere mechango ya abire abana bako ne skuru ngo konyande tigatunye tutigone kubwatere ibintu bya buchiaria tuchichamo tusibanie sobo kongore tokonye kinyoruge ito kegende musi njebona ayo ni bukondwanira ero na amua ngo gukera mwaru na kubori ngyo kombora ero na abamanyire ni maito yo ngaji to yo ngange to yo kondwani kure ibintu gete tini bonye komeka ngoro kali ngaje no muororo yae aonye kubwete issues nanje ngocha mwangu bori ngane chingudi to gwaka na tusikana buzingi to gukora tutigana ne ibintu byo gucheka community uchibosyo. Pole sana pastor na asabire nyasaya gusize ni pastor na ande singi jogo zawa mabera ngo gutumba ndi kiri bubere gutumba kiri bubere jogo zawa mabera bagire ne to nkwana rende bobega abandi bobe okagero nkwana buya na bora nkore garwa mwetu bya muri yasawa sini asante.